Ngimangele Mhlonishwa, ngimangele kakhulu Mhlonishwa. Uyathi emaphoyisa akangwane akhulume into layibonako ukuthi ayikho. Angicabange emaphoyisa Siswatini ukuthi nakunemthimba ekhalakhe noma kune awufuna kuyolima ekhalakhe uyaya uguqa ekhala lendvodza aguqe phansi ukuthi ngifuna kuyohlanyela. Angicabangi ngubonile lokho. Hey Mhlonishwa, madoda, emoyeni wami kunana incwadi levukako Mhlonishwa. Incwadi Johane 3 livesi lokuqala lapha noGodima anyonyoba khona aya endodzeni lengijesu la ufuna khona emandla kwenta tinto. Ngiyakubona Mhlonishwa. Hawu madoda, kube ngabe Mswati uyatibona letinto lengitikhulumako, ngawe uyakuthatha usite eMaswati. Liphupho lakho lokho, ngiyakufunga lokho, ngiyakunaka lokho. uNkulunkulu akubusise lokho nakho. Yes Ras, ngiyabonga. Maswati, ngicabanga ukuthi sonke sibonile iTimes mayiveta naku la kubekile Ras. Kukhona ke lengizama kumnika kona la lengicela ukuthi abese nako uyakubeka ngizothi mangikhuluma ngikhulume once kodwa nginaku lokunescavator la Mswati agibele incola aphinze Mswati abanelisulumane limhacile. Ngaphandle futhi kwaloko nginaku Ras la kunelibloho khona bese kuba nemalunga eParliament. Yes, I think lokhu ngikuthinga kakhulu. Ngesini Maswati kwale ngizama ukulungisa la. Oh yeah, I'm getting it. Ras, ngicela ukuthi ucheck na sithombe lengicetha kukufakela sona ubona ukuthi ungakhona yini kusibona usithole. Thank you. Maswati akithi Ngesini, sonke ke sikubonile na ukuthi Mswati ulontsha 5.2 billion we-oil reserve letaba sesiphofaneni. Ngicela kuyicala kanje lenzaba. Ngidawucala ngithi ngicela nathi ukuthi mhla ka-23 kule nyanga lesisuka kiyo Mswati bekumele ayosika lisoyi ePhuzi Moya. Wagcina angakayi kusika lisoyi, wagcina lo mcimbi awendele lapha kakhe emandulo. Ngikusho lokho abeyosika ke lelisoyi lalo 5.2 billion. Kunengi lokwende wangayile kwatiwa nguye kakhulu. Kodwa ngingathanda ukuthi eMaswati ngiwatshele ukuthi uhulumende uyathi unenzaba lemile lephendako nalabalimi baleka Mkhweli la kwathathwa kibo lomhlaba. Ngeke nginibambelele ngidaniketa le footage yalokuthi umhlaba wathathwa njani. Yale kubo 2019 le footage lengidanika yona. Kodwa ngeke nginikete namhla. Kodwa nje ngithi bekumele ayele kwaba nekukhuluma lokunenge. Nanaye ke ngikholwa ukuthi waba netakhe itinto letimbambako. Futhi ngiyathi ukuthi khatha usika lisoyi ePhuzi Moya abengaye kosika lisoyi. Abeya kokwenda naku labeya kokwenda eHosiya. Iplan yakhe bekukucala esiphofaneni nemhla ka-23. Abese uyasuka lapho uya eHosiya. Kungako tigulumba tahulumende tile tayo gagabula kwabekwe emathende kwabekwe emasotsha kwalungiselwa Mswati. Wathi sekuselele 2 days wathi akasedi yena. Lo msebenzi lebekumele uwenda lapha kuboMagawugawu ngeke asawenda uyowendela le. Kwekucala lokho. Kwesibili ke Maswati njengoba niubona lo msebenzi lo ukuthi kuthiwa utawu costa 5.2 billion loya. Lalelani ke ngicela sithombe lesinemalunga eParliament. Sineligede nje somewhere. Lalelani ke emalunga eParliament ake athwala imikhono enhloko. Athwala imikhono enhloko because ingapani lebeyibhidele
kwenda le oil beyicharge eMaswati 2 billion. Ningilalele kahle eMaswati. Le tender yekwenda lo msebenzi enkampani lebe ibhidile yayikhothe 2 billion ukuthi sitawuqedza lo msebenzi. Wasemswati ngiyabonga mawufunza lapha ukuthi parliamentarians were left ngiyacala kulibala ligama gobsmacked after learning about the controversy surrounding the construction of the strategic oil reserve at Phuzmoya. Ngoba Maswati into diyabhalwa kodwa niyafihleleka kanti bone. Emalungu eParliament ke atshelwa awuchubeke wenyuke ras khona lapho nje go up maybe dawuvela le figure as you scroll up that yeah yes yathi le nkampani secishe kuvunyelwana nga 2 billion. Ngiyabonga nangu ya initially the price of the oil reserve was estimated to be at 2.2 billion. Kwase kufika iTaiwan yavumelana naMswati yaqala yathi tawufuna 7 billion njengoba nibona lapha. Athe malungu eParliamenteni nithini niyo awada iTaiwan ya 7 billion nimuka abantu labehle ku 2.2 billion beta ku 2 billion yathi iTaiwan singasuka ku 7 billion site ku 5.2. Athe malungu eParliament asayikhulumisa wafika uhulumende wathi ningasayikhulumisi seyinqunyiwe itender seyibheke eTaiwan ukukhuluma kwenu ngeke kusasebenza abahlonishwa itender isayanga kulaba ba 2 billion seyihambe yabheka eTaiwan. Hey uyabona Maswati ngikhuluma ke hayi ngendvo yanga 2000 ngikhuluma ngendvo yanyalo ngishaya tanda ke idisplayiwe ngema Taiwanese lapha emandulo nayi le oil reserve. Mswati is involved in the business deal. He agreed with them ukuthi no nine akube ngi 5.2 billion ikhathi yakhe uyayathi ukuthi ngakanani lowe kunene lokhamke nga 2 billion lowe kunene lokhamke ngicela ulungisekele le excavator nale yakhe anemngani wakhe weLsulumane ivu ilungisa ngisacedza la ras lowe kunene labe ngasimngani wakhe wa 2 billion or so uphume ngelifastelo. Kungako ke Maswati ngithi imali inqumbi iqala ing 5.2 billion tawuphela in 10 billion leya 2 billion uhloliwe lo muntu webantu une track record uyawakha lama oil whatever reserve la khona kodwa ngoba akakakhoni ke udizenyokeni akakakhoni ke uthele enyokeni imali yeMaswati billions iwela lwandle yeTaiwan kubangani bamswati labamupha emahelicopter kubangani bamswati labamlungisela tibhamu. Mina ngiyathi ukuthi Mswati kuze akhone ka UN ukuthi Taiwan akabe live. Swaziland is the only country ka UN le advocatela ukuthi Taiwan akabe live. Taiwan sihlenge saseChina. That's why we are in the bad books of China because there is one China policy globally. Swaziland njalo makathola iplatform akube live UN akamhloniphe njenge live leni ungilethele ama helicopter kubhejwa ngathi kubheyithwa ngathi kuthi wo hayi ngidafike mina ngikhulume lengithe Maswati athi nyalo ubaqomise 5.2 njengakule case yeParliament sanitshela Maswati ukuthi iParliament Swati wavumelana na Prime Minister wase India is it Prime Minister what ukuthi inkampani yase India ngilitha kwakha iParliament ya 1.4 billion sakhuluma namandulo ukuthi kude lenye inkampani lengasakhela iParliament ngemali lengcono le mali lena ngeke iniyokwakha sibhedlela wathi mandulo baholi bemave sebadicidile ukuthi ke wakhiwa ngibani lo msebenzi le Parliament kwathiwa kule agreement
immaterial kwakha le parliament itawusuka eIndia. Mswati unale deal eIndia. Laba labathengisa timbahla tekwakha eSwatini nala kuSADC, they won't benefit. Le mali yawela iyakhashana. Le human force itawuqhamuka eIndia. Le mali itawuholwa abantu ibuyele eIndia. Immaterial sitayithenga le. Iloni siyitholile siyoyibhadala. I-manpower itawuqhamuka khona le kuthiwa live. Kungako Maswati sithi the more you know what is happening is the more ubabethe sizathu ukuthi mangingete ngalwela lokho ngangithi ngifuna ini. Ngiclear phela mina ukuthi la Maswati lawa eMaswati wonke umuntu ngawunemali. Wonke umuntu njengoba niva ukuthi eMozambique kufundwa mahala. eBotswana kufundwa mahala kuyofika ku-tertiary. eNamibia kufundwa mahala. Traore ufake kufundwa mahala. Lento ekufundwa mahala bonke labo uhulumende benda yona ngeke kithi until we have a free prime minister with executive powers. Noma ningathi Maswati niyasethuka, nisethuka ukuthi selapha nine. Nisethuka ukuthi sikhipha nine emlonyeni wengwenya. Noma ningaze nithi singabakho umsakandaba, hletiyo lenhle, mina ngisenenzaba ukuthi ukhuluma uthini. As long as I know the truth. Ngeke ngabhala statement lengisakhe kulamalanga. Ngathi a man with an evidence is not at the mercy of a man with arguments. I was talking about the power of evidence over rhetorics. Noma ungachaza uthini uthi inkosi inhle injani ngiyati mina. Nganitshela ngathi ama Rolls Royce athengwa ngishakantu. From there manqoba told me ukuthi yonke into lethi mgwaco sitsheliwa sinike shakantu. Shakantu ubeka la. Umele ukuthi lenye imali ibuyele ngale ngemuva. Mangabe nginemanga ubahambela lapha eMaloma. Uyobuta ukuthi le clinic before kuthathe shakantu, le clinic yeMaloma beyichaja malini lo msebenzi ngenyanga. Kwanela kuthatha shakantu the clinic multiplied. Wakha lama cost ale production abesetulu. Le mali uyibamba ukuthi ngisebenza eclinic ngasebenza kuphi wendelani wendela ukuthi utonginciphe ama profits utoba bete ama royalties la evene. Nitawufika kaphi Maswati? Ngeke sayikhuluma phela amanqoba unenkampani yakhe amanqoba la sesayifala bamfake la yona lapha eMaloma bathi lalela wena uzungabe usikhulumisa wena utawusupply ukuthi la ngiyabonga ke Ras nasi sithombe lebengisifuna. Lo mnyaka lona ke Maswati lesithombe lesi samhla ka 3. Oh no. Ngisilahlelana. Iphi le ngibhalephi? I can't remember but I'll remember. Lesithombe lesi I think sanga 2013. I will check 2013 or 2010. Ngumswati la. Unalo mngani wakhe lengathi basala banatha tshwala ngenhla kwasekhakithi nga October I think 2013 or so. Basala banatha tshwala abete kutosika lisoyi lalo oil la saphinza labe kumela ulisika mhla ka 23. Lenzawo le labemekiyo kula ngenhla kwasekhakithi ngile langa ngidowuhlabela basika lisoyi khona. Ngilo msulumane labathi mabaqedza kunatha sekwendiwe konke imali yelive ispendiwe lapha wathiwa ke wasuyabuta Mswati wathi hey sesikwendile konke malini ikhathi yami. Wabuta ke lo msulumane lo wathi siyabonga your majesty ikhathi yakho kuma profits wena ufaka malini. Wathi Mswati ngifaka lo mhlaba kwamla. Wabutha konke kwakhe lo msulumane wahamba. Le project being 800 million lo nyalo ing 5.2 billion. Yavalwa into yinye Mswati kulo msulumane wafuna yakakhe icut which was around 55% on the profits. Behlulana sekwendiwe konke behlulana. Kwa lesithombe lesinye la Mswati ashayela khona iskavator. Ngiyacela Ras mawungasikhumbula mawungasithola ayobona la Maswati ukuthi mina mangikhuluma indzaba taMswati angimphoci. I have solid evidence angikhulumi indzaba lengingayati. Ngangikhona Mswati makashayela skavator na ngilesive sakamkhweli lapha nguthethe Times yanga 2013
lo faka i-overall lemhlophe lapha ekhathi ngumswati lisoyi walisika ngalesicavator bekabuyela ayosika lesibili umlomo lo ngaqala manga wathi kuyakhiwa la wathi labantu labalamasimu batawuphiliswa ngcono namhla bayakhala labemasimu abe ubuyela ke umlomo lo ngaqala manga uyohlaba scavator sesibili mhla ka23 wagcina ngakayi nguye nje lena imbona lapha ekhathi yabanjwa into yinye wafuna 55% kulo msulumane wahamba kungako ke Maswati ngithi mina ngilikhuluma ilide mina ngiphushi inzondo mina will teach you uze wathi ukuthi lalelana la asisukume sonke lendzaba hayi nje ukuthi ngiyabonga nje Ras lokhu umzume ubese uyambuyisela ke kulesithombe sakhe la emekhona lo msulumane sebayibona over yakhe imhlophe nguye ushayela scavator bamfundzisa wathi wenda njiyana ngaso usika lisoyi ungambuyisela ke kulesakhe nalesithombe wahlethi lapha atobona ke lamaswati ngoba kwasho lo munye wasitonga ethi indzaba uyatati wena bokuphi uma kusikwa lisoyi kuba kukho la ku television angikusho lokho kuba ngikho la ku television kulaba lababhala ama comments bathi wawukuphi ngabe ngithi inja le ngabe ngithi nginyoko lo manje ke ngiku television ngeke ngisho lokuthi inja le unyoko ngesini Maswati phika malambele emuva ngicansilwa kunabantu lokhanza ukuthi bakhuluma nento labangayi understand ukuthi bakhuluma ini ngiboke laba nje ngoba nembonile lesicavator ngizosilanga ngemuva besaqedzile kusika lisoyi la 800 million namuhla ngi5.2 billion iParliament benginibekele liphepha iParliament thwele imkhono enhloko ukuthi ngeke uhulumende nanga umuntu wa2 billion sesimthe simbonile sonke siyambona amaphepha clean evidence clean lo muntu uyasebenza kwathiwa lo muthe sowukhombile eTaiwan ka5.2 yinvo yanyalo nonke ngishaye etanda nathi kulo 5.2 angiboni ukuthi le mali lamasimu batayikhipha labantu batabasita babanika umhlabathi lomunye angiboni makupela kwesakhe nje kungaye ukuthi makudlena kwanele you can run but you will never escape asivale Ras asivale ngiseke ngidawucela ukuthi sivale nganaba bonesi nabodokotela la lebe balapha eMbabane sivala lapho le yanamuhla sivala ngabonesi nabodokotela labalapha eMbabane ngiyabonga la sengitholile idate lescavator kumhla ka19 enyangeni yesi10 2013 sengithola idate ngumhla ka19 kuOctober 2013 khatha sika lisoyi Mswati kwakungimi artist lehlabelako lapha kwakula ngendla kwasekhaya kithi that's why I know everything nganitshela that time ngathi Mswati sahamba sonke wasaya nemngane wakhe badlela tinkantini sakhanza ngamabhodlela nje ukuthi bekuhliwa lobudulile la bagibela bahamba mina ngihledi ngimangele ukuthi inkosi kusala yona kuhamba sive kucala bahlala nemngane wakhe nemasotsha amgadzile ngelikathe wasuyasuka uyahamba ngasho ngathi yabona umhlaba so ngicela ukuthi ungifakele nabona ababonesi nabodokotela lalelani ke Maswati sivala kanje sivala ngekuthi Maswati akithi uma ngabe emcondweni wakho ucabanga ukuthi lenzaba le ayikufaki utawubona seufa esibhedlela ukuthi yakufaka Maswati akithi laba bonesi laba bodokotela uma uyobuka lokuthi batoyitoya banga umsindo bathini bathi bodokotela asisafuni kuhola imali la sibhedlela sithi selapha eMaswati kani eMaswati siwabhalela emaphepha ukuthi akahamba ayothenga imithi kuphi bathi lo nkwele nikhuluma ngaye asimboni bafa emehlweni ethu kude imithi lalelani Maswati noma ningathi sibakho umsakandaba umuhle unjani labo dokotela naye bekakhuluma ngathi abekhuluma eshiselweni athi litiko letempilo lisebenza indzaba yehealth kwashaya tandla kwathiwa ilungile nayi indzaba yehealth naba abantu abasebenza kahealth lokhu yinto yanamuhla nayitolo nakuthandi bodokotela bebathi sihlaleleni la sithi selapha eMaswati kanti kude imithi lalelani Maswati lendzaba yemithi uhulumende waqasha bocophesha bakafunduzi labakhipha ireport lebitwa ngokuthi ifunduzi report
yakhipha ukuthi bobani labathenga amaphilisi la expire bawamixa esibhedlela bawabona bawathengelana expire le bawakhipha le ma-storerooms eSouth Africa aselwe bo 1 week batshele ukuthi sitakunika half price kodwa thina sibe sibhale ukuthi kungumalini sakunika half price la eSwatini le mali iphume yonke mase ichamuka le kuba half price abuye lamaphilisi liviki lonke expire endleleni angene edibhedlela elaphe nine le mithi le wakuvumbulula ke Funduzi mane kwatholakala ukuthi ngilabantu labaletha labo 1 million labatethulo ufuna ngikwende kube clear lamagama labhaliwe ngilabantu labaletha bo 1 million labantu labaletha bomalini kuthiwe tethulo labangani lase business nabo iphumile ireport kude loboshwabo akusiko kubulala yini ukuthi umnike umuntu liphilisi leli expire ulati ukuthi lingisheve kodwa imali ube uyithethe yonke kubulala umhlonishwa lazwide ukhuluma eParliament wathi Minister Health wena ngiyaphosisa yini mangithi wena na supervisor wakho lo Prime Minister nideserve ukuqoshwa ngemakota before iphume le mali abayithethe iquestion yalazwide ku Minister Health yathi Minister waka Health ngabe ngiyaphosisa yini mangathi wena na supervisor wakho lo Prime Minister nidinga ukuqoshwa wathi niqoshela ukuthini nelizibidi lokuthi bobani lababulala eMaswati ngana ngifunduze report kodwa kude loboshwako niye ngeMaswati nithi niyayisebenta indzaba nishinto lengekho Maswati akithi ngithole kukhona umsebenzi lebengithi ngiyowenda kulamalanga laphelile kunemlo walimala ngakhuluma nalabanye bonesi ngathi ngicela nifayine sisite nisinike amabhandishi edibhedlela bathi magawugawu ngilothi awusahlali la tinyanga 4 5 6 kude esibhedlela lesinelibhandishi eSwatini kusho bonesi ngiyathi butela ngifuna lusito bathi kude esibhedlela lesikhulu esinelibhandishi usakhuluma ngelibhandishi emithi whatever eMaswati ngiyacela Maswati akithi lendzaba yelunjinjo is real lendzaba yelunjinjo is real athi ke magama resistance to peaceful change breeds violence ngivala ngalamagama lapha lalelani ke lalela ke Mswati ulalele ne-elite yakho history has taught us the more you resist peaceful change is the more you are waging or you are driving the nation to go to violence lenkhululeko laMaswati ke wena Mswati atayithola noma ngabe ngiyiphi indlela mina neSwalimo I am waging a peaceful struggle but I don't know for how long we will all be waging this peaceful struggle. I don't know. We will keep waging it, but I don't know. See, now we can commit. Good, we will keep waging a peaceful struggle. We can commit. But the nation will not commit to that. The nation will find other ways. Ngikuchela involo wayitshelwa Prime Minister, President waseBotswana. What if bantu bangakhulunyiswa they resort to violence? Ngikutshela lokho. Futhi ngifuna ukutshela labantu abahlekako bathi live libuyile. Nilingisa abantu labahleka bemuka nemfula. Nonke nelenithi live libuyile. Mark this video, save it well. Nilingisa abantu labahleka bemuka nemfula. Nitotisola. This was your time to find ways to engage peaceful means of ushering the demands of the people. Go for a dialogue, political reforms. Call all the political organizations and leaders to a fair and equal table. Kubukswane atin lama reforms ahamba ngayiphi indlela. That is wisdom. Nina, you are sitting on a time bomb. I must say that without hesitation. The more you resist this peaceful engagement, ningenelani kamhlonishwa lazwide ende konke lokusemthethweni asenzaweni yakhe. Ningenela ukuthi niyalaya niyabhulisha. Ningenela ukuthi nibona ukuthi abantu batawukhuluma on peaceful means of attaining democracy. Ngithi the more you resist this peaceful means is the more you are pushing the nation to violence.
Kufuna nginitshele ningive, and I want to tell you, my words will come to pass. History has taught us this is just a system. No, every patience you'll ever find in life, there is no patience that is limitless. Awuyoze, every patience has a limit. NeyaNkulunkulu patience ekubekethela kwakhe kune limit. Uyawukhala licilongo abese athi ngijubile la. Every patience has a limit. The day the patience of this nation comes to an end, anginathi ukuthi niyophuma nibhekeke. Naba labathanza kuhamba nabomangololo bagitsagitse. Lelanga lolwandle luchitheka. Funa ukuthi ngikusho lokho. Lelanga lesive sisukuma worse than they rose on 20. We are going there. They will rise more than they rose on 2021. Angeke batshelwe umuntu banathi ngamunye ngamunye ukuthi enzaweni yethu labe sihlupha ngibani. Uyawumangala uyawushela endlini. Ngithi angikutshele nyalo. You have time. Ubhala ligama lakhe encwadzini yebantu labafuna bulungiswa. Lelanga lenzi ichitheka ngoba itawuchitheka. Lelanga ichitheka. EmaSwati asukuma abanawulwela kuyofika enkoyoyo. Naloyo muntu unenkoyoyo yakhe lelacileni kwakhe banathi. Uyawumangala uyawushela endlini nebantu abakho. Uyawumangala ukuthi kwentekani. Tshelani Mswati ukuthi hey lento losiphekela yona le itawubila lembita le. Lembita le ngiyanitshela nyalo ngithi lembita le itawubila. Lelanga ibila singebakho msakandaba. Kuyawusho wena ukuthi hey wangitshela amagawugawu wathi uyathi kulula la labantu abakhulumi manga abakhuluma liqiniso. Angiyekele ukuhlika abantu emehlweni ngithi banemanga libeliqiniso ngilibona. Inkinga lekhona amaSwati kunayo. In South Africa it was easy. Kwakulibale limhlophe leligqatha libale limnyama. The enemy was easy to identify. Githi kufana ncamashi mangathiwa nje Mswati ungumlungu lo wayinkosi ungumlungu bosha khantu babeli le elite mayinganjinjwa lekhali bemhlophe. You can easily see lokho lento yaseSwatini neyase South Africa yafana. Lokwenta abantu bangaboni usebenza the same culture unelibala lelinjengeleno nethi cannot be the enemy. This one is worse than emabhunu. This is worse than emabhunu. Sengitsika ngiyale resistance to peaceful change breeds violence. Ngitosho I will stand the test of time. Ngidonitshela ukuthi nganitshela lo baqaphatha abantu esigodzini la uhlala khona uthi benitsine ndani inkosi ngikutshela ukuthi akasitilime emaSwati. Nabo abathi lokuthi banistorisha la maSwati. They are not aware ukuthi at the back of their minds they are storing your names one by one. La ngayikhala lengithi nke kuyawugcwala lembita la nganje igcwala. Sigodzi ngesigodzi kuyawuvakala nje ngesililo ukuthi hey nabani timshele nabani 24 hours will be too much. Manicabanga emasotsha in 24 hours ideal yabiphelile. Ngiyaphinza phela mina. Phela ngiye ngani mina. Ngithi mark my way in 24 hours. Niboba utathemba masuku ukuthi wasuka kanjani lekumethula. Uyathi Themba Masuku. Uyathi wagijima ngetinyawo Themba Masuku. Afikile emaSwati. Ngetinyawo Themba Masuku wayigibela imoto staff. Badubula athe emaSwati tawuphela inhlavu. Badubula le athe emaSwati tawuphela inhlavu. Iyabuya lento leyo. Nibute maguga asethuneni. Bafati bamhlubulela tibunu ngemuva kanje. Balena bathi ngosi silethe sipho sakho. Nisikhombisile kulamalanga laphelele ngivete ngizabe yamthuso. Bafike bathi dushu. Bese bagcwele. Bathi akasibulale lapha. Bamkhomba tibunu bafati emva kwaloko yashaya. Ngifuna kunitshela into yinye mina. Umgodi kude umgodi lo ngaqwa lo ngiyawuva. Lo mgodi lo hayi ngiyawuva mani Nkosi yami. Ngiyawuva. Kuphela basani maSwati fundisani chazani. Don't accept. Nalento yakalazwide nje ichazeni ukuthi asikufuni. Ungesabi nje ukuthi basinyele. Kuloko labakwendile basinyele. Ungakusabi kwenda lokho. Lokwenda ngemaphoyisa nje bekusinyela. Bathi kusho wena mfundisi ngisho njalo vele. Ningesabi kubafundisa ukuthi eMaSwati must not tame their minds to accept nonsense. eMaSwati. They must not refuse this rubbish. Refuse this nonsense.
noma ungathi abashaya namhla, teach your children, teach everybody ukuthi le nto le must come to an end. Bafundise emasontweni, but awugcina manifuna ama-permit, no, teach everyone ukuthi bazalwane, this thing must come to an end. Teach. Into osheshe igcwale le mbida, mina ngiyayibona Nkosi yami ngoba siyabona lezo sibhakabhakeni thina. Sekusedude Maswati phambili. Ngiyanithanda kakhulu Maswati akithi, sorry ukuthi nginihlalise from 7, 8, 9 2 hours, from 8, 9, 10 2 hours. Ngiyabonga kakhulu Ras, thank you for the great job lo wendile. Lazwide Paula mfana Nxumalo, abantu basesiphofaneni lungisani ukuthi nenda njani, tingubo netipho temhlonishwa wenu tigcine tifike kini. Bantu base Hosiya, ngiyabonga ukuthi niyati ukuthi bebanithela ngemhlabathi. Stay strong emva kwabacede. Bacede is the person who loves you. Lo kuthiwa inhlitiyo lenhle ngekwehlule emanga emadoda, unemanga laluhlata, ngiyena zonda abantu. Jeffrey asemathangeni asisicece wathi khulumela Jeffrey ukuthi uStem Mswati ababoshwe lingadiwa nelicala. Uthi Jeffrey lolo phenye amacala wathi ngonyama sangabona amacala, uthi wathi Mswati lwaphaka amalwandle uthi ngase ngiyalubongelela lwaphola. Ikhona le audio. It is Mswati who decided that. So no one will say to me nhlitiyo lenhle ngekwehlule emanga emadoda. I have evidence. A man with evidence is not at a mercy of a person or a man with arguments. So ngisangikwende kube clear. Ecece, I give credit where it is due, sis. Ngibona ivideo yakho makuyiwa eHosiya. You were very clear. That is why eMaswati ake akuthanza. Siyabonga sis. I was very impressed. Ngibona nje nami sebayisendela bayisendako. You were very clear. I wish you could keep that up. I wish so. And nanini mhla wenda into lengiyibona ukuthi ngiyo. I don't hold grudges sis. Thank you for what you did. Maswati akithi ngiyanithanda kakhulu. Lokhu ngeke kude ngeliplate. Lokuthiwa ingululeko. We'll have to fight for it. Ngiyabonga futhi ukuthi lamaphoyisa le nto le yendeke esontweni. Ngiyamtshela, ngicela ukutshela Motha. Ngibonga ukuthi lokhu kwendeke lapha eground lapha esontweni. Kube bekungasiko lapha esontweni. Nginibonile ukuthi benibangaki. Bendawufunza uze kusesipofaneni lapha. Kube nje bekungasiko lapha ngikhathe esontweni. So ke bayati bantu basesiphofaneni ukuthi esontweni awuyendi rubbish. I've always been very clear. Noma ngabe ukwadekwani, not inside the church premises. So ngithi nibe nenhlanhla. Ngibokuphinza lokho Motha. Ningile nombolo ebeningiyo. 60-70. You were just 60-70 armed. But angibonile ngathi hayi kunimida bekutaba 2 minutes lapha esipofaneni. So siyabonga kakhulu Maswati akithi, siyanithanda.